Kandaman! Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukabana n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, karasisi kari imbere yanyu kagizwe n'abagiye kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda, amasibo y'ababarekeje, itsinda ry'amabendera n'itsinda rya muzika rya gisirikare. Bari masibo 8, 12 ku 10 ifunguye. Twitwiye kugenzurwa namwe. Nitwa Lieutenant Colonel Francis Gatare, umuyobozi wa karasisi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika, abayobozi b'amasibo. Isibo ya mbere iyobowe na Officer Cadet Chris Nsengiyumva hamwe na Officer Cadet Augustin King Mudaheranwa. Isibo ya kabiri iyobowe na Officer Cadet Isaac Ngurano hamwe na Officer Cadet Philippe Uwayezu. Itsinda ry'amabendera iyobowe na Captain Christian Manzi. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Philippe Uwayezu hamwe na Officer Cadet Boneri Munyandamutsa. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Denise Cyuzuzo hamwe na Officer Cadet Annette Mutesi. Wungirije ni Captain Innocent Ntaganda. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Musa Kwizera hamwe na Officer Cadet Alfred Niyomurengezi. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet
karindwi iyobowe n'ofisa kadeti Daniel Niyonzima hamwe n'ofisa kadeti Fulgence Mutabaruka. Isibo ya munani iyobowe n'ofisa kadeti Valens Ndayishimiye hamwe n'ofisa kadeti Gabriel Naminani. Itsinda rya muzika rya gisirikare riyobowe na Lieutenant Jean Claude Bitangimana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika igenzura yashoje, twabasabaga ko akarasisi kereka imbere ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze mwakwicara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, tubaye ikaze hano ku cyicaro cyahabereye umunsi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, ahagiye kubera umuhango wo kwinjira kw'abofisiye basha mu ngabo z'u Rwanda. Uyu muhango ugiye kubanzirizwa n'akarasisi kagizwe n'abanyeshuri barangije amasomo. Akarasisi nigasozwa turi bukurikire ijambo ry'ikaze ry'umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Araza gusoza ijambo yaduteguriye adusabira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda gutanga ibihembo ku banyeshuri bahize abandi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nyuma yo gutanga ibihembo turi basabe ko mukurikizaho umuhango wo gutanga ipeti ku banyeshuri barangije amasomo. Umuhango uri bukurikirwe n'irahira ry'aba ofisiye basha. Nyuma y'ijambo ry'umunsi hari bukurikireho gusohora akarasisi, maze aba ofisiye basha berekeze ahari bufatirwe ifoto y'urwibutso, ari nayo iri busoze gahunda y'umunsi mukuru ugiye kubera hano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, munyemerere nsabe umuyobozi wa akarasisi Lieutenant Colonel Francis Gatare ko atangiza akarasisi k'uyu munsi. Murakoze. Umuyobozi wa akarasisi. Itsinda rya muzika ye
ati iburyo mu ngendo ya Yuda, iburyo hindukira. Jana Yuda kwa Samuel jana akarasisi k'uyu munsi kagizwe n'amasibo 8, amasibo 6 ya officer cadet n'amasibo 2 y'abaherekeje officer cadet, bakaba barangajwe imbere n'itsinda rya muzika. Umuyobozi wa karasisi ni Lieutenant Colonel Francis Gatare. Isibo ya mbere ya officer cadet iyobowe na officer cadet Fils Sengiyumva na officer cadet Augustine King Mudaheranwa. Isibo ya kabiri ya officer cadet iyobowe na officer cadet Isaac Ngororano na officer cadet Regis Niyosenga. Isibo ya gatatu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Eric Uwayezu na officer cadet Bonner Munyandamutsa. Mukanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro by'icyubahiro, ndi ubibutse muhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda. Turasaba muhaguruke. Turasaba mwicare. Isibo ya kane ya officer cadet iyobowe na officer cadet Dennis Cyuzuzo na officer cadet Bonner Aneti Mutesi. Isibo ya gatanu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Valence Ndayishimiye na officer cadet Gabriel Nyaminani. Isibo ya gatandatu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Fulgence Mutabaruka na officer cadet Daniel Niyonzima. Isibo ya karindwi ikaba n'isibo ya mbere y'abaherekeje officer cadet iyobowe na officer cadet Emmanuel Ufiteyezu na Steven Hatungimana. Isibo ya munani ikaba n'isibo ya kabiri y'abaherekeje officer cadet iyobowe na officer cadet Innocent Kwizera na officer cadet Alfred Niyomurengezi. Uri inyuma ya karasisi ni umuyobozi wa karasisi wungirije ariwe Captain Innocent Ntaganda. Ngabo abagize akarasisi k'uyu munsi.
hindukira ibumoso hindukira karasisi karamanura intwaro manura inkweto shyira karasisi kugorora imirongo iturutse iburyo gorora. uwo ni RCM wa Karasisi Warrant Officer 1 Sabimana Jacques uje gushira akarasisi ku murongo neza nkuko yabigenje na mbere. Akarasisi gorora amaso y'iburyo gorora komeza amaso y'iburyo hamwe amaso y'ibumoso gorora komeza amaso y'ibumoso hamwe akarasisi amaso imbere. Karasisi bendera mu mwanya. Karasisi karigira imbere genda. Saluti igihugu intwaro imbere. Karasisi kari intwaro ibumoso shyira karasisi kuramo ingofero kuramo. Akarasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, abaturage b'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Harakabaho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, harakabaho abaturage b'u Rwanda, harakabaho ingabo z'u Rwanda, bambaye ingofero amara. Murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika, turasaba kuba mwicaye. Buryo shyira Karasisi mura ara. Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, munyemerere nsabe umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako kutugezaho ijambo ry'ikaze yaduteguriye. Umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, banyacyubahiro mwese bakisi bahire mwitabiriye umuhango. Mu izina ry'abarimu n'abanyeshuri b'ishuri rya gisirikare rikuru rya Gako, Rwanda Military Academy, turabashuje kandi tubahaye ikaze muri uyu muhango wo kurangiza amasomo abanyeshuri bamaze igihe bigira kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dutewe ishema no kuba turi kumwe namwe muri iyi gahunda. Kuba mwigomye izindi gahunda nyinshi zikomeye musanganywe mukaza kudusoreza amasomo y'abanyeshuri, turabibashimiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyeshuri bari imbere yanyu ni 624, barimo abakobwa 51 ndetse n'abofisiye bato 33 bize mu bihugu by'inshuti. Bose hamwe bari mu byiciro bitatu bikurikira. Icyiciro cya mbere gizwe n'abanyeshuri 102 bize amasomo y'umwuga wa gisirikare, bayifatanyije n'amasomo ya kaminuza y'u Rwanda abahesha impamyabumenyi icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Mu bijyanye n'ubuhanga mu bya gisirikare, bumenya muntu, social and military sciences, ubuvuzi, general medicine, ndetse n'ubuhanga mu by'ubukarishi n'ingufu, mechanical and energy engineering mu rurimi rw'amahanga. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'abanyeshuri 522 bize umwaka umwe amasomo ajyanye n'inyigisho z'umwuga wa gisirikare gusa. Icyiciro kigizwe n'abari basanzwe ari abasirikare bato 355 hamwe n'abarasivili 167 bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atandukanye. Icyiciro cya gatatu kigizwe n'abofisiye 33 barangije mu mashuri y'igisirikare mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda. Bakaba bari buze kurahirana n'abandi imbere yanyu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbere yo gutangira akazi nk'uko amategeko abiteganya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bashyitsi mwese muri hano, ishuri rya gisirikare rya Gako rifite inshingano zo kwigisha abasore n'inkumi batoranijwe kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye, bakongerwa ubumenyi n'indangagaciro, imikorere n'imyifatire myiza y'umwuga wa gisirikare. Ibyo byose abanyeshuri bari imbere yanyu barabitojwe kandi bagaragaje ubushake n'ubushobozi ntayegayizwa mu kurinda igihugu cyacu, amajyambere yacyo, ndetse n'ahandi hose bakenerwa kugihagararira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muri hano, urugendo abanyeshuri bagenze ntirwari rworoshye, dore ko 25 mu batangiye ntibabashije kurangiza amasomo ku mpamvu zitandukanye zirimo iz'ubuzima, gutsindwa amasomo, ndetse n'imyitwarire itajyanye n'indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda, ingabo za kinyamwuga. Ubufatanye na kaminuza y'u Rwanda, guhera mu mwaka wa 2015 twatangiye kwigisha amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atatu twavuze haruguru. Kuva mu mwaka wa 2020 twongeyeho andi mashami 7 ariyo imibare, ubugenge, ibinyabuzima, amategeko, ubuforomo, ubuhanga mu by'ubukanishi. Kugeza ubu tukaba dufite amashami 10, ndetse no mu gihe kizaza harateganywa gufungura andi mashami mashya azagenwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda. Iyi myagukire y'ishuri kandi ijyanye na gahunda irambye yo kubaka bijyanye n'icyerekezo tujyamo. Turabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku murongo n'icyerekezo cyiza mukomeje guha iri shuri rikuru rya gisirikare rya Gako mu bijyanye n'imyagukire yaryo. Kugeza ubu icyiciro cya mbere cy'inyubako zikomeza kudufasha mu kuzuza neza inshingano twahawe kirarangiye. Kigizwe n'inyubako z'amacumbi, amashuri agezweho, laboratoire, inzu mberabyombi, byose byubakanywe uburyo buteza imbere ikoranabuhanga mu myigire y'abanyeshuri. Dufite na gahunda izatangira mu gihe cya vuba izita by'umwihariko ku guhugura abarimu no gushaka imfashanyigisho zitandukanye, cyane cyane mu by'ikoranabuhanga, kugira ngo dukomeze guteza imbere ireme ry'uburezi ku banyeshuri bacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
n'iby'agaciro kuri twe nk'ishuri rya gisirikare rya Gako n'igihugu muri rusange, nk'uko tugeze ubu mu rwego rwiza tujyanye n'izindi nzego mpuzamahanga, kandi byose ni ibikomeza kuyishyira iterambere no gushimangira ubudasa bw'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashimira byimazeyo inama mudahwema kutugira n'inkunga zitandukanye mudutera mu kuzuza inshingano zacu. Turashimira kandi Minisiteri y'Ingabo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda budahwema kutugira inama no kuduha ibyangombwa byose nkenerwa mu mirimo dushinzwe. Tubashimiye kandi gahunda nziza mwatangije isangiza bumenyi mu bya gisirikare hagati y'abarimu bigisha abenda kwa ofisiye b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Mu gihe cya vuba turatangira no kwakira abanyeshuri bava mu bihugu by'inshuti. Turashimira Kaminuza y'u Rwanda ku mikoranire myiza iranga ubufatanye bwayo na Minisiteri y'Ingabo ndetse n'iri shuri rya gisirikare rikuru rya Gako. Dushimiye abayobozi b'inzego zitandukanye za leta bagize uruhare mu gutanga amasomo kuri abanyeshuri mu gihe bamaze hano. Turashimira ibigo bitandukanye bya leta byafashije abanyeshuri mu gukora imenyerezamyuga, internship, ururimi rw'amahanga mu mashami abigomba. Turashimira abarimu b'ishuri rya gisirikare rya Gako ku murava n'ubwitange mu kunoza neza inshingano mu kazi kabo ka buri munsi. Tuboneyeho no gushimira ababyeyi baraha n'imiryango y'abanyeshuri ku burere bwiza, umuco w'ubutwari no gukunda igihugu batoje uru rubyiruko. Dushimiye by'umwihariko abanyeshuri barangira amasomo ku mahitamo meza bagize, bagakomeza kurangwa n'ubwitange ndetse n'imyitwarire myiza mu gihe cyose bamaze hano. Tubifurira kuzasoreza neza inshingano bazahabwa kandi tubasaba guharanira buri gihe ndetse ari hose kuba indashyikirwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, mu mwanya muto turi bubasabe gutanga ibihembo ku banyeshuri batatu bahize abandi no guipeti abanyeshuri 624 barangira amasomo muri iri shuri rya gisirikare rikuru rya Gako, abashyira mu rwego rw'abofisiye mu ngabo z'igihugu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mugiye gutanga ibihembo ku banyeshuri batatu bahize abandi. Ndi bubasabe mukomeze mwicaye, tubanze duhamagare abo banyeshuri batatu bahize abandi. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize imyaka 4 yitwa Officer Cadet Yannick Kamanzi. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe yitwa Officer Cadet Fils Sengiyumva. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe akaba n'umunyeshuri wahize abandi muri byose yitwa Officer Cadet Tufurahi Umuhoza. Ari buhabwe igihembo n'umudari by'uwahize abandi mu ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, umwanya n'uwanyu. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize imyaka 4 yitwa Officer Cadet Yannick Kamanzi.
umunyeshuri wabaye uwa kabiri mu bize umwaka umwe yitwa Officer Cadet Fils Nsengiyumva. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe akaba n'umunyeshuri wahize abandi muri byose yitwa Officer Cadet Tufurahi Umuhoza. Ari buhabwe igihembo n'umudari by'uwahize abandi mu ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, murakoze. Hagiye gukurikiraho gahunda yo gutanga impeta ku banyeshuri barangije amasomo. Njyewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, murakoze. Turabasaba ko mwasubira mu byicaro byanyu. Mwakwicara, murakoze Nyakubahwa Perezida. Abahawe ipeti rya gisirikare bagiye kuryambara, nyuma yaho akurikiyeho kwakira indahiro iri buyoborwe n'umushinjacyaha wa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Kasis! Bafisa bashap! Furabana! Urjani bashap! Hinchirap! Kasis! Bafisa bashap! Kwambikana amapeti! Kasis! Komeza!
bafise basha imbere buryo ibumoso hikira karasisi bafise basha indahiro njyewe ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko nzarinda igihugu ko ntazemukiye Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubaha amabwiriza ya gisirikare atangwa hakurikijwe uruhererekane rw'ubuyobozi ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ubuhambaye mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko Karasisi fungura ora tugeze mu mwanya wo gukurikira ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika. Bayobozi b'igihugu cyacu mu nzego nkuru zacyo muri hano, abakuru b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano, hari abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda, ba ofisiye murangije amahugurwa, ababyeyi banyu bari hano n'inshuti zanyu, banyacyubahiro mwese abanyarwanda muri hano, nishimiye kuba ndi hamwe namwe muri uyu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku mugaragaro mu rwego rwa ofisiye aba barangije amahugurwa. Ndagira ngo kandi nshimire aba ofisiye bashya kuba barahisemo gukorera igihugu cyabo cy'u Rwanda mu ngabo z'igihugu no kuba barangije amasomo yabo neza. Ndashimira cyane n'abarimu babigishije mu bumenyi butandukanye. Ndagira ngo nanone nshimire ibihugu by'inshuti byafashije mu kwigisha abandi bafisiye nabo bamaze kurahira, barahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye. Ababyeyi nabo ndabashimira cyane kuba mwarashyigikiye mukanashishikariza abana banyu guhitamo uyu mwuga. Aba
ofisiye bamaze umwaka urenga hano mu masomo y'imyitozo bitoroshye, bahavanye ubumenyi n'ubushobozi butandukanye. Bageze kuri intambwe kubera ko babyitwayemo neza, bagaragaza imbaraga, ubuhanga n'imyitwarire myiza, bikaba ari byo bibahesheje kurangiza aya masomo neza. Kuri aba ofisiye bashya, sinshidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo muzuze neza inshingano zanyu zo kurinda ubusugire, umutekano n'iterambere by'igihugu, cyane cyane n'abagituye. Imwe mu nshingano nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu n'ingabo z'u Rwanda ni ukubaka no kurinda iby'igihugu kimaze kugeraho. Aho bitandukanira n'imyumvire imwe hamwe na hamwe, hari abibwira ko umwuga w'ingabo ari ukurwanya intambara gusa. Ntabwo ari byo. Intambara abantu bayirwana iyo byabaye ngombwa, iyo ari ngombwa, iyo hari impamvu. Iyo mpamvu ifite uko isobanuka, cyane cyane intambara zirwanwa uko twe tubyumva nk'u Rwanda, ni umuntu akubujije amahoro mu byawe kandi ndetse akagushotora aganisha muri iyo nzira y'intambara, cyangwa se akoresha intambara muri ibyo byose, yo kubuza uburenganzira, kubuza amahoro, kukubuza iterambere cyangwa no gusenya ibyo umaze kubaka. Dufite n'amateka twebwe yihariye, amateka yabuzemo ayo mahoro mvuga, akavamo gutakaza abanyarwanda benshi. Nubwo byinshi byakozwe n'abanyarwanda ubwabo, hari n'ababishyigikira n'ababihembera biturutse hanze y'u Rwanda, ndetse
hakaba no gushyigikira inzira y'intambara yazanwa cyangwa izanwa ku Rwanda. Muri iyo nzira iyo ntambara nabo abo banze bayifashije. Sindi bubitindeho cyane rero. Intambara u Rwanda rwarwana ntabwo ari intambara u Rwanda ruba rwashoje. Ingabo z'igihugu cyacu uwo mwuga ntabwo ari gushoza intambara, ntabwo ari umwuga wo gushotorana, ntabwo ari cyo twubakira uwo mwuga. Umwuga kandi nshimira mwese abarangije izi nyigisho n'amahugurwa, nshimira n'ababyeyi banyu babashishikarije kugira ngo mujye muri uwo mwuga. Nuko iyo nshingano ni uko uwo mwuga ukwiriye kuba wumvikana ko ari ukwirinda, ko ari ukurinda igihugu ndetse ko ari ukurinda igihugu ibishobora kuba byatwara n'ubuzima bwawe nk'umunyarwanda utaragiye no muri uwo mwuga. Abenshi twabuze twatakaje ntabwo bari bahuriye n'umwuga mvuga wo kwirinda cyangwa kurinda igihugu. Ndabivugira kugira ngo abantu banawutinyuke kurusha uko bawutinyuka. Uwo mwuga ntabwo urengera igihugu gusa, cyangwa iyo bivuze kurengera igihugu biba bivuze no kukurengera wowe ubwawe. Biguhaye uburyo wirinda ukarinda n'abandi. Naho ubundi kutawujyamo, kutawutinyuka ntibyakubuza gutakaza ubuzima. Hari uburyo bwinshi abantu batakaza ubuzima, ariko kuba watakaza ubuzima uri muri uyu mwuga ni ishema. Ni ishema rikurinda, rikarinda abawe, rikarinda abanyarwanda bose n'abandi batuye icyo gihugu cyacu. Maze ngo ntibizabe nk'ibyo ejo bundi navugaga, ntabwo dushaka kuzongera kubibona, ntibikabeho mu Rwanda twubaka. Aho muzi ko nababwiye hari amateka twanyuzemo, muzi kandi mwese n'abandi barayazi, aho abantu bapfuye bicwa n'abandi
bicwa na politike mbi yaba yahemberewe hano mu gihugu cyacu cyangwa se ibyaturutse hanze, aho umuntu yabazwaga guhitamo urupfu ari bupfe. Ahantu abantu bafite intwaro, baba abanyarwanda baba abanyamahanga, babaza utayifite, udafite intwaro, bakabaza umwana, bakabaza umukecuru, bakabaza umusaza, ndetse n'abasore n'inkumi benshi bakababaza icyo bahitamo kugira ngo aricyo kibica. Igihugu iyo cyagezaho cyangwa iyo cyagezaho kugira ngo kizongere kubona ibintu nk'ibyo, byaba ari ishyano. Ntabwo izi ngabo z'igihugu z'umwuga, ibyo zigishwa, ibyo zitozwa, amateka yacu, ntabwo yatwemerera ko byazongera kuba mu gihugu cyacu. Nizo nshingano mufite nk'ingabo z'igihugu. Hari mwebwe, hari abo musanze, hari n'abandi bazaza. Ndetse mugakorana umutima. Sa nawe mukecuru natanzeho urugero ejo bundi, abari bamuhagaze hejuru bamubwira guhitamo urupfu ari bupfe. Icyo yahisemo yarabavumye, abaciriye mu maso. Umukecuru ni intwari. Icyo gikwiriye kubaranga mwebwe n'abandi banyarwanda, kubaranga kwanga ubagaraguza agati cyangwa agatoki, ukabyanga, ukabirwanya. Urupfu rero abanyarwanda bakwiye guhitamo gupfa, ni ugupfa bahangana n'ubazanaho urwo rupfu. Bose mbisubiramo kenshi, ariko ni umuco dukwiriye kugira. Iyo byageze kuri wa mwuga, mukora, ntabwo mukora ibyo mwahuguwe mwigishijwe gusa, mukora n'iby'umutima n'ubwenge bwanyu bibabwira kwanga agasuzuguro, kwanga ubugwari, kwanga ububwa. Apfira ukuri
pfira agaciro ubuzima bwawe ukwiriye kuba ubuha. Ukuzanyeho ibyo ndetse kenshi akicuza icyatumye abikora. Nizo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Nicyo mwebwe muri izi ngabo n'abandi mukomokamo bakwiriye kuba bafite uwo mutima. Rwose ibyo navuga ngiye gusubiramo, ubazanaho intambara akabyicuza. Nagira ngo rero mbifurize ubuzima bwiza, muzakomeze kugira discipline iranga ingabo zacu, ingabo z'igihugu, RDF, kuko iyo discipline, ubwitange n'ubushobozi ntabwo ari mwe biranga gusa nk'abantu urimo ku giti cye, biranga n'igihugu. Byiruka ko akazi kose uriho, haba hano mu gihugu, haba hanze, haba aho ingabo z'igihugu RDF zikorera mu miryango mpuzamahanga, gutanga umutekano n'ahandi, ibi byose bijye bibagaragaraho nk'uko bisanzwe. Mbifurije rero ishya n'ihirwe, muzagira akazi keza, muzagire n'ubuzima bwiza. Murakoze cyane kunyumva. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mwakurikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tugiye kuririmba indirimbo y'igihugu cyacu. Turi wiririmbe duhagaze. Ikurikirwe no gusohora akarasisi. Umuhango wa none uri busozwe n'ifoto y'urwibutso ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'abofisiye bashya. Ndasaba ngo muhaguruke turirimbe indirimbo y'ibariza igihugu cyacu.
nyakubahwa perezida wa repubulika akarasisi karashoje twabasabaga gusohora akarasisi nyakubahwa perezida wa repubulika. murakoze mwakwicara. Karasisi bendera mwanya. Santire ndap mwaro ndap.
Mwungirije. Umuyobozi. Umwanya. Hamwe. Umuyobozi. Nasaba gusohora karasisi. Umuyobozi. Komeza. Akarasisi. Abose basha. Windukira iburyo n'ibumoso. Iburyo n'ibumoso. Hejuru. Akarasisi. Abose basha. Gusoza. Imbere. Genda.
bose barandukira iburyo, iburyo, hindukira. Karasisi karava mu kibuga, mu ngendo yihuse, itsinda rya muzika rirayobora.